Dobrodošli u naš video o zašto većina kupuje kad se osjeća sigurno. Osjećaj sigurnosti rijetko dolazi iz stvarnog razumijevanja. On najčešće dolazi iz okruženja, iz tona kojim drugi govore, iz načina na koji se cijena kreće, iz odsustva loših vijesti. Kada svi pričaju slično, kada se rast dešava bez većih oscilacija i kada nestanu upozorenja, stvara se utisak da je rizik nestao. Upravo tada većina odlučuje da uđe. Sigurnost na tržištu je paradoks. Ona se osjeća najjače upravo u trenucima kada je rizik najveći. Ne zato što je sistem postao stabilniji, nego zato što su sumnje privremeno potisnute. Rast briše pitanja. Kontinuitet briše oprez. Čovjek počinje da vjeruje da je najgore prošlo, iako se često nalazi upravo pred promjenom. Osjećaj sigurnosti ne nastaje zato što je neko analizirao sistem i razumio njegove slabosti i snage. Nastaje zato što okruženje šalje umirujuće signale. Cijena se ponaša kako treba, grafikon izgleda uredno, ljudi su zadovoljni, mediji govore pozitivno. U takvom ambijentu unutrašnji konflikt nestaje, a kada nema konflikta, nema ni potrebe za razmišljanjem. Kupovina u trenutku sigurnosti djeluje racionalno, sve izgleda potvrđeno. Drugi su već ušli. Oni koji su ušli ranije sada djeluju pametno. Cijena se kreće u pravom smjeru. Ne čini se kao rizik, nego kao logičan korak, ali upravo ta logičnost mase. Hvala što ste gledali, pretplatite se za više sadržaja.